him to pay YouTube channel clear to tele subscriber song te chibai kabuk chawa voin April ni som le pasari ni lai ni ania voin lama tluang taka hunin man ka beisei chin thipui kan re deuh ta wangwanga mundanga te kan han zin bo wang ania emi riat thiam na karon ngen ani ole hei kan riat angin India ram pumpuya Lok Sabha member MP khanna nak tok le mai hian kan nei don ta a Mizoram po he in khanna nei tur hian in bu sai na te kalpui chaumek zel ania tun kan in khan na tur ta na Longkai district malak na te le kan riat tur tul omte in riat thi thain ka ria voin tlai darli le achan ve khan Longkai DC pu chimala siva gopal reddy IAS chuan Longkai a thuthar thedar tu te office chambara komin chata chuan he in khan na turata na sarkar lam in buat sai na te press note siamin chu kan han highlight zuai don ani tu chuan he in khan na MP in khan na kan nei tura hian kum upa kum som riat le panga chunglam tele rual banlo vo bik social welfare department atanga certificate nei te tan polling station pan ngai lova mani in a vote an thak theinan ro man na siamania rang te hi anam hun thewa pan ni in an chen na huna vote thak ti ran nia hemi ba ka hian kum upa kum som riat panga hnuai lam le vo bik certificate nei lo polling station a vote thak ngai te tan polling station a in tar ngai lo vote an thak theinan ro man na siam bok ani hei hi damlo natna serious nei tele te a kal har satna nei te tan ani do bika tin kum alo upathian chakalo na sang ten ni hring te hi mi hi abom ve hrim to achung a polling station kal har sat tur te tan a buat sai ania polling station a in tar ngai lo vote an thak theinan ro man na siamania hemi tan hian polling official te chu sil hriat ania vote thak tura kal lam le holam te po in hruai an mamo chuan PRO te lir thei ken chu atul dana man turin sil hriat an ni bokani hetiang angmi tena vote thak ni nak tuk le a vote an thak du ni chuan tunami ang khan ro man na siam ani tin polling station a official le voters te tana remchang dang heng in phirna te tui in tur te power supply te le furniture le polling official te ei in tur po ngai to fel vek ani to ani electoral roll lam han thlir le taila naktip maya Lok Sabha in thanpui lo am turata na electoral roll man tur buat sai na hi January ni ruk atang khan chan to ni in March ni som ni le pariat sang ni som ni le palia khan in thana man turin pe felania January ni khat sang ni som ni le palia kum som pariat king chin te rola hian an lut theya tun din huna hian Longkai district pumpuya vote nei mi pa singli sang ruk za som nga le meichia singli sang ruk za thum panga omin avain vote nei hi sing kwa sang ni zali som nga le panga Longkai district hanen meka mi pa ain meichia vote nei hi za chuang hekin an tam a mi pa sang khat zela meichia za sang khat pathum an anga chhut ani heng vote nei song singa hian vo bik kan han tiang chi kha mi zali somruk paruk anga chin chi ania heng singa hian mi pali chau certificate nei mani in a vote thak thei anoma chung singa pathum chuan vote an thak to bokani tin kum som pariat atanga som pakwa in kar hi mi sangli zakwa panga ania chu vote nei song za zela panga point pathum pakhat ania kum lama upa kum somriat panga chin chung lam hi mi zan hi sam thum le panga an oma chu vote nei zong atangin za zela point som ni le panga an ni mek ani Longkai district a hian assembly segment pathum amin polling station za somriat pakhat kan nei meka heng jinga limzol polling station a hian vote somnga le pakhat omin vote nei claim berna ania
pang khua polling station a vote nei sang khat za som thum paruk omin hei hi Longkai district polling station pakhata vote nei tamna berani tundin huna electoral roll hi in thanna atana man mai thei turin pe fel vek ani to a postal ballot le EDC te po mark fel vek to ani pokani EVM le VVPAT chungchang polling station za somriat pakhata manatan polling station zong dai baka resolve atan man turin PU za som pakwa CU za le pani le VVPAT za somli kan nei meka sector magistrate somni pasari le SDO civil chongte le sangaw te hnen atul dan angzelin issue turani EVM le VVPAT hi kan nga to ka call chepal aum point boina aum lo turangai ani force deployment lam lo enila van him nalam kan district pumpui hi zone paruka thenin zone tin te chu zonal police officer ten an vilmek ani sector magistrate somni pasari ruat bok nin chung te chuan sector police officer tenen mani bial theu an vil boka in than kai noya boina le har sanna alo om pala an bial chunga polling official ten an ron mai thei tur le district control room lama thu thlen zung turin anin reng bok ani police lampoin quick response team pasari siamin heng team ate hian state police officer pakhat le CRPF section chanve ni zel zomin atul huna pianga boina chingfel zung thei turin anin reng to ani subdivisional headquarters pathum vilturin district striking force pakhat theu siam ani bok EVM strong room DC office complex ami chu IR battalion section khat invengin government long calculation strong room hi BSF ten engtiklai point anveng reng bok ani in biak po na lama har sanna theilaka invenan polling station za som ni panhi laya WT setback ani Bangladesh nena kan inrina le Myanmar nena kan inrina chu BSF le Assam Rifles ten engtiklai point anveng reng bok ani heng ramri te hi naktuk ni som pariat le in than ni som le pakwa atan khar ani bok ani chuan kan siat theu angin mai chia te na polling station mai chia te ta na bo sai bik kan han ti ang chi kha hetiang hilong klai district kan nei dan ani tuichong assembly constituency a hian pali siamania chung ta chu sai zo west bajai sora bagan parale nalbania te ania chuan longtlai west a hian mampui te college veng polling station te chonhu chontlang pui paitha rule kwal bungtang south tu le zo cha chua te hi ni in longtlai east biala hian longtlai 3 north te electric veng tu te longtlai veng pui north te council veng east tu te chanmari south 1 te sangau zion sangau east le bol pui NG2 heng te hi mai chia duty po mai chia ani dona chu tiang chuan polling station sang hi rom hanna tuna hian pe fel vek ani to ani tin model polling station kan han ti ang chi chei tele a abik taka rom han akha Longkai district a hian pathum bosai ani amam puya te chongte lama te le sangau lama te rom han na an siam ni in tarlan ani bokani ole kha tun MP in khan mai turata na in bosai na Longkai district chung bi kan han tarlan theite ni sela mi pui te hian kan chanvo vote thak hi kan ti turani ti hreila India Ram Parliament House Sangber Lok Sabha kan ai o thutur than na tura hian vote thak ngai tura kan in bosai apoi mo em ani ti kha mi puiten i thar sel te ang